Danustandinin navoki in di navbera komara islami usevelaten Evropide, dedi bistupence tebaşede li Cenevre verin lidarsistin. Ligori Sky News, Danustandinin di navbera komara islamiya Irane usevelaten Evropi, di navde Britanya, Fransa u Almanya, dedi bistupence tebaşede li Cenevre'ye Svisre verin lidarsistin. Fransa, Britanya u Almanya, u her ve haber pirsa siyaseta derveya yekitiya Evropa'ye, hişyari dane Irane ku eger heta daviya tebaşe, ku neziki penç hefteyan dure, tigaven berbiçav neyn avetin, eve mekanizmaya tetike çalak bikin. Her sevelatan ku pişti erişen hevai in Amerika u İsrail'e dişere dansdeh rojide, her du rojbere çare yeken bir vezire derveye İran'e Abbas Erakşire hevditin kirin, ji Tehran estin, ku tavile danustandinin sway in navoki ji nuve dest bebike.